Itu suara apaan sih? Berisik banget. Ternyata suara lato-lato. Dasar bocil main lato-lato di malam hari. Ganggu Ocong aja. Dasar bocil. Udah nah, Ocong pergi aja. Lama-lama jenuh juga. Ocong sendirian aja dari tadi. Gangguin orang aja lah. Wih, ada Mamang jepit. Ocong kerjain Kalau buset, pocong. Walah, nabrak. Maaf Mang, Ocong nggak sengaja. Waduh, kasihan. Apaan nih? Ada lato-lato. Oh no. Ocong ambillah satu. Ini cara mainnya gimana lagi? Ocong nggak bisa ini. Ntar Ocong lihat dulu. Nah, bocil mainnya kayak gitu, diputer-puter doang. Nah, cobalah. Gini, terus puter. Ocong bisa. Ih, gampang banget. Kayak gini doang. Ups. Oh, ahli tuh Ocong deh. Aduh, kepala Ocong benjol deh. Sakit bener. Awas kalau main lato-lato, takut kena muka kayak Ocong. Au.